Икки сыллах пандемия кенне нюрболуһугар үтүгеске кубулуйбут оҕолорго 5 күннээх военный полевой сбор саҕаланна. Барта 16 сколаттан агуон 5 оҕо бу сборга кыттыахтара. Нюрба корытны сколлары кыйы болосатыттан үс автобуһунан онна хасда массыаннан аяннара муһуннулар. Урукку сылларга манны күрәхтәһин салтааны денсирге ытылар эйполлагана быйыл хаңалас нехилеген 10 денсиригер сары лагыр базытыгар ахыга. Олаттар 5 күн ұстата саллат олағын туһунан военный билени берер. Сатабылын еңер аржырықтарға веренектірі, күрәқтерге кіттіқтірі. Веренәтчілер бұқа бары никетін едойдуларғар хыты кестерін честәқтік төлірге. Бәлем болар бұ маннык военный полевой сборға түмселлер. Сбору армияға сулус палабыт физкультура оны обыжы жұталары, илян сағалан, ұтықтыра. Олаттар взводтарынан арақсан дневальный бәхенәхен ұстабы өретектірі радиационно химический көміскәлләқ болуға, ОФПГ, туризмға, строевой хамыға бәлемнен ектірі. Военный сборга Нюрба районунун оголору баралар. Бу хаңалас деремнедегер ухунчаден местностька барабыт. Он сарылден лагар бар. Он опсая 16 школаттан агуон 5 огомустан. Бу 5 күн военный полевой сборга веренектактар, дерктектактар. Бу бихи пламытна 35 частах бут, занятия гыта бут. Да беда олата хасырдан подъем хеттага, хетте турама зарядка, завтрак тыллар, онтон уже 9-тон уже разводка занятия бырыктактыр. 4 час до обеда, онтон после обеда 3 час занятий гыталар, онтон уже 4 часта мероприятия был спортивный, воспитательный. Вот беги корот Нюрба коротыттан первая школа, вторая школа, Антоновка школата, Убаян школата, он лицей школата болан, Бейса школа болан, мы бара бирге баранар үс автобус, он кырамасыналар, газельдер, фермердер, балалар. ГАИ сопровождениялар барыктак біз. Общий сборантак 11 часка болуктак, бумантан 3 километрдак ирахирге барыктак біз. Связь кырытык кабыктак, повардар баран көссөн оларлантак уже. Атын деревне осколо олоро оннук кейектактар. Кайда условия олорустактар? Оннук сайна бу маннык верактахын манны бу маннык би эдер оголу бу 2 жыл пандемия гантен болбака турбут, антон бу жабыл болан. Атын бу олорго военный сбор ден тон армия барарга бу ага дойдуну ие керек көмүскүлерге бастыгы карды болар бола. Военные условия, подъем, отбой, хасыр дәһәттәгә онаңарга отуяллар. Онда бу барата военный таңастак, берсалах, бәлен макет автоматтактар. Онда то хазбидо скулаттан бидик или учтал скульптура, но уже учталлар баралар. Опсая агуон 5 болуктак. По плану он хүбәчәгә 15 учтал бар.